salnui saltham wati phaima bai pura ha kuklaipai nok rok joto bai paikha tei mai rok pura ha sinjakpai ses khlaipaikha naidi ibo kami hingkhe dolia para monai pathor Kathalia RD block Sonamura special tipro naidi road pura ha kuklaipai pura ha bortong baikha rasta o gari guru cholimya ei rasta tui tabuk ei road thangka monai pathor to tholibari road pura ha klaipai bondong baikha joto malkhung cholima liate ei road tui bilonia bo thamago tei borpathori bilonia Sonamura monu ei road tui thamago joto hingke nai di mangpili bahai kala buphang kotor kotor hala kukphaipai pura klai paikha কিন্তু গাড়ি রক চলিনানি tabuk অনেক কষ্ট tei চলিমিয়া বুফাং কত কত মারক পুরা ক্লাইপাইখা নাইনাইদি পুরা হা কুকলাইপাই রাষ্ট্র পুরা হা পেক tei লাইফাং রক বুফাং কত কত ক্লাইপাইজাক নাইনাইদি tabuk hingke chwng tholibari thangui tongo nainadi tholibari ni road ibo hong tholibari ni road yang hingke monai pathor yang hingke tholibari gosung tabuk thangui tongo pura buphang koto koto thala kukphaiui sinjakpaijak chini ibo tholibari amchai hingke borok lai hingke Sipahijala district Sonamura subdivision Donput Kendra Kathalia RD block and Tholibari ADC village road ibong hingke main road ei road tui monobo thamago ironi leak bo bai thangka leak tongmani swkang thejak iro leak tongmani leak pura bai thangka wati salni saltang wati phiruma bai tui birat ei rasta pura tui kapaijak hingke leak bo bai thangka monai pathor road yang tui hingke no bilonia thamago monai pathor tui khlai bor pathor tui khlai bilonia direct thamago and sabrom bilonia sabrom pura thamago ei road tui hingke no naije buphang kotor kotor pura khlaipijak ei road tui no boro truck rok phaio mal rok tui phaio imtui boro truck gas rok imtui nangui thango ini gas di saka hingke naidi pura rasta chopaijak pura